N'aboroki bwa skuru y'oboroso y'abamura ya St Don Bosco igotoka sensemo ya Mugonga ime kaunti ya Kisii abo banyaraka bakoego kia soko rye mebwekano nabo igogosoma chinchira leo tumefika KICC, wengi wetu hatujafika KICC. Leo tumefika, tumeenda Senate, tumeenda Parliament. Asante sana kwa wazazi kwa kutuletea ikibara chikunyaraka bakwegia amatuko ari mutwe chingaki barakore chiskuru gukwana ekerekyo na gati ya boroki wao banyaraka bakoego kia nabiri banyaraka bakorora. Tunawashukuru wazazi wetu kwa kutulipia hito, tumeona mengi na tumejifunza. Na pengine leo umeona nini hujaiona tangia ukue mkubwa? Sijawahi fika Senate hadi Parliament, sijawahi fika. Na pengine motisha kwa wanafunzi wengine wale ambao manage kufika hapa leo? Tunaomba wasome kwa bidii wakuje kufika hapa. Kesi Nyakanga, leo tumetembea KICC yote, Senate na Parliament. Sasa wenye mjai fika, sinaomba mlipe kwa sababu hapa ni pazuri, tunajifunza na tunaelimika. Gukwana negeta seni kia getembea se nyumba y'emesangerekano ya KICC aigaime mucho Nairobi nigo aboroki wao banyaraka bakorokio mogokobo asekeri babakira abayibori babo ngambuye mono ane mono asoko barwera ebesa yo gukora etare iyo. Abanafunzi n'abarimu b'eskuru ya St Don Bosco egotoka ari Mugonga twatarera umucyo ito monene ku Nairobi igotorega KICC twegokiri mono nabo igo twabere togosoma abera atatu aratukonya asobo gimo bakorawa n'abarimu babo korwa eskuru ya St Don Bosco nigo banyaraka bakukwanira asekeria basegetira abayibori koeneke buna kero mwibori nere buya nyaraka bakoromokia nonyo bugimo bwakongire bunenchereyemo yo kubasega nabo ko basegeta abana babo chinga kibarasi cy'eskuru arolire bakwanire n'abana bande ba nemtake mogendere ko basira sengenje yo kuri bitoki anana mono nabali bataye nyara ko support abana babo baike muna aba baikirega bado chinga kinjira aroro karaba kugire dige kuni o sirikare n'abari mu asebane baraye Nigo bono egati yaboroki wao banyaraka bakororera egati emebwekano yabarai mense ya Kenya nabo yakorera ebinto binde binge ebiya igaso mucho Nairobi. Ko reporter egata sene kia gatembe kurugiga igaime mucho Nairobi asama gache nyumba yemesangerekano ime mucho Nairobi ya KICC igonkoro kwa Pius okemwa biyogo.